Споменът за Кощана беше навсякъде около мен. Но за да разбереш циганската душа, казват, че трябва да отидеш на най-големия им празник – Гюргьовден. Празникът продължава няколко дни. Рано сутринта на Гюргьовден момите си мият очите в горския поток. Тази година се случи така, че Гюргьовден съвпадна с Великден. Една тенденция постои да се све циганизuje. Да се све сматра да е от цигана настало. Danas je Đurđevdan. Kako cigani zovu to na ciganskom? Nikako. Zovu ga Đurđevdan. Da ih pitamo, cigani koji žive u Egiptu, slave li Đurđevdan? Ako je cigani koji žive u Iranu i Iraku, slave li Đurđevdan? Kako ga slave? Kad su to muslimani. To je jedna strahovita zabluda. To pogotovo radi Bregović sa ovim svojim filmovima, sa muzikom, i Kusturica sa filmovima. Oni imaju jednu žestoku krizu identiteta. Ne mogu da prežive lako balkansko ludilo, mržnju, bratoubistvo, balkansko zlo, i onda su pobegli u ciganizaciju svega. Ne znam da li to u Bugarskoj postoji, ali